Birta thepi birtang ton pen le arju ponik sine. Karbilo Charlie asong inglong pho mai phukimi mirjeng pro la pen kong chun bang George timong tom pen mi thang hoi kang ni pon. Ni all the war bagri e picture si mai pudor sing ti pen dai thor tok wang along pherang ke mai kang ni. Kardom pini karbiang long TV9 news kilang arado ano pansami ning kang sam lapen akiro pipajor paniklo kardom. To tang tenon ke birtang ton pele arju panik sine. Kese inglong pho atum mai phula pen kong chun bang akimi suringni rangkor ke thomla pen suringni rangkor pho ning kan ke klem ki dam chia phan mithang tiripia hemalong semi kideng pon. Lason si khai ma tilong rilong pat ka charai kom ji aphan akimang lapen khaya moyor bungpu hokpon si karbi lo Charlie asong ma ti kesi inglong pho hin pen kidam tang bu singni phaing korasor kya parni kesi inglong pho mi thanga sai hema ti tiripia sai hema long bang phu kang vai long ka chapa hai abang phu mirjeng kro lapen kongchun bang George timung atum pen surihni rangkor gi thom lapen surihni rangkor pho ningkan apharman jakong po ni phai pho arni Kese tiripi mate me thanga sai hemalong kes e glamra pet abang phu bang phi kido ona tuma thengno seme dengpon lo bang su seme ki dengpon hot pharang ke achum kar ju pon hot kaning je ke lo ka chali aphan hungneng ji lapen ka prang ji aphan bor ineng ji putaning ji pon lapen ke karbiang long adoy hoi west karbiang long lapen di mahaso setame nilitum kese atum setame un am pen arjab dunji lapen chirap ji tudunji puta ningji pon lapen ampar ta kong chun bang George timong pen therangka theno kanin je dun ke karbiang long lapen west karbiang long lapen dimaso tumakar e article 244a pathak mate autonomous council pathak same nilitum kse atum ahin pen sitame arjab dunji pusi therangka thengno ningji pon news text report karbiang long TV9 news kamatha sibang ke so pasik nang kota atau si yang along responsibility nak tidak kok maksud responsibility along fulfill dia pak si kita pun cuma kan lapen aku tak taksi diri kami non pilih sini dapat pilih responsibility ceklam apa ini just matter bang non as a student organization students are welfare educational environment ngomong dapat dia itu first step dari kontak non ini ngomong itu executive meeting cepat al maksud kami body induction tak duit body induction terhadap soal ini masih meeting itu cepat cepat dan ngomong education mereka kosong kita sih itu soal cerap tu dan maksud kantor lagi masalah maksud apa non kebetulan kedua itu aksi hakimat yang baik melaksanakan dan kami itu course of action lah yang facilitated video sih. Bodoh kita bangkit itu tanggal budi mana tu akuntansi berbagai pokok mana ikonte lo anda udah kedua rata tu bodoh lo kedua rata tu nanti kiasi tu tu ini kok dia tu mah boleh kes atau sampai zero kilo sampai anytime kita itu lo sih sekarang pandu kok langsung tak aksi kalau talk long setame penaan kecil dogun dono atau ada kecil baik dogun dono atau non si jasmine tanah komen lah cuma bok kecil baik lo kalau bang so kecil baik lo ini kuduji bukan ke sorkara tu ada decision de MG si kami rat lapan organisasi untuk ben kecil baik ini saya sini tema donglela pun si anak council of organization ini kan pun dia border issue kan dong si opinion step ke dengi major step ke dengi tu nanti kado be rat men kecil baik sampai Untang Asam Sorkar tumbang ke karbiang lo kan pek kiki tumbang ke ani apa mata dia son pi ani hang tu sampai pi un ide rasul zaman lo akhirnya hampir na pilo pulang kumania tumbang tong pun alam Sorkar klub na ku halas so kecamatan tu kau aja ni
Asam government tumsi kami ini tu makan hempengan pi tu makan ada dari. Silong sudah, lalu uniform singapore tu tak ada. Karena long long pakai kampi bang lebih target. Kalau kampi tu cuma kosong tak ada. Uniform civil code aku nak pakai ini tu long draft di mana kopi akan long le lalu ada kita do ini itu study pengenang. Aku dah sudah berpakat. Tema uniform civil code long te si akime nata do kahin nata do. Kasi kalau dah non kopisi langsung sisi lo komisian lo kopisi kedo kabe mahala bacina kasi cini apa pakai komen di mana ni siapa sekali na. Sir, Meghalaya kali Mizoram ke Nagaland kan already afang la article on ketok makado. Kalau kemudian kan la state ini kan baru komplit. Sedang malam baru komplit. Oh, dah kapina monta kalau kan kita kami cepat kan. Kita la ini cuma bangke lalu deh. Nah, kalau so executive draft lo kopisi kita mahala bacina na ko. Akhirnya mo do ko pulo dante ilmu me kam kebe ni. Lah bagi Majoga ada indigenous tribal asal tu, tersebar bangke, tribal asal tu bangke, kami macam mana asal tu, mesti keren memang anak tu, akhirnya anak tu, nasi akhirnya pulau ke kami tu nanti akhirnya pulau tante itu kami lagi. Kecok cima, hala foundation lo, komasi kecok cima pula ke KSF Action NG, komasi primary school lo, komasi Kabundugul dia titi kupi posi quality education abade titi malah primary school long pen KSF Action NG last long Karbenglo Termas Council tumta na chirap tu nanti kena sort protect kumasi school damde ma kuma SMC president secretary si ala pene kusol mid day meal panglima on the spot council ta suspend ba Action NG kali product itu so kedam tangan SMC la so humugang dobompo education system bang change ndelo lapel Karbi ya kai kar inai otomas state so called otomas state na hang piglo tema elitum kesong piglo elitum karbi yang ngorat elitum chini ni je central government ke B2 formula se hoda apply B2 means first big appeal bundle money last ke B1 ke bundle B2 ke bullet nali ban tangkana yubuku tangka yang sinali enunde pulau tangka nali panen apa boleh lagaro lo formula but we will not compromise tangka apa tenang nilai itu lasi otomas state aja strategi bang chance ni dolan ili tumda long live go back bela hai prenge kelwain gale da is strategi jo lage sol public forum long chethano lasi hala otomas state yang strategi da aja alitum jela ko chance ili tum kibang jilani 5 se ketisong bang tantang ni thank you Silong tu lah. Actually, udang lo produk deh niling siang kapan berita kalau penamat lo nil tu hamran regional committee secretary mata nil pan berita pilo jadi penabang bang tu si talks lo di kolam do although it is not confirmed lasi our stand is clear akhirnya Dr. Tuliram Rohani je lo honorable CM Karbenglo Termas Council je inci sida PUNA ku alang li Karbenglo Termas Council jurisdiction antar ke unit si inci sida Meghalaya bana PUNA Nagaland bana PUNA ku si alang ni je laso kaning dia bang ali bang alang ni bang cistik tip nang ko la alang ni bang cistik tibi pasing nili tu minit bana sini rilo inci sida pilong de alang ni ko so kaning je abang ni je bet lopot laso cistik tip bet ngi bordar isi ta no bordar long le lo Karbenglo long le inci sida Lakhain kor Chokduwar Bagri constituency ke parlo PHRC amai phu Mondor Singh Dipen Pherang ke amai kanipon Pini all the war bagri PHRC mai phu Dor Singh Dipen dai thor tok wang along Pherang ke amai kangni bangso Pherang ke amai kangni nang ko kalam theke lapu henlo border chairman Rijak Dera mithanga sai chiklem ku lapen aduye hoelong langnam de sitame BJP charia bang phu CEM Dr. Tuliram Longhang alang lipan langdi Lapen istona bangke BHC Racharia song phana koinang kipi ajada sai le claim sitame khamkhe dun lok pusi akoinang kipi lasike chok chia long le khamkhe dun de pulote langding nang poma rada tum matha tha pusi kharangke athino kaninji tainon ke kharangke atuma thaino kaninji panalam le arjuponi sine Diplu Sopen Adverson Pro Karbi Anglong TV9 News
Nah, tapi DGP itu nang pudun maje itu tum ke akhirnya tam ke klaim long kan itu blok non solar project alam pata betan ini tu yang bunyi ke lalu ini tu duar baguri long ke kali alo halahan hopek sitame tar biang ke istilah constituency belak dah le kopi tinang ini tu itu mah tu mata ke people tikin ini tu nak sitame hudar arah tu kisung long ke Nili tu episode tu मैं कर बेंगलोर कोना मा के तो बैंक ने तो दिखला रखे ने तो के खास को कंस्टिट्यूएंसी के ना बाहला वेट पिना कोने तो la soposi non बैंक तमे along tin kisung sitame episode tu pasti na koila ye latum iklem dun di sampai dun sitame hala kan dia kisung panti payok di pasti ne pun ke kisung dun Ni berta lan sekang ton pon lo dumi thang ne kardom.